Kila dan saungut ki kaunselor na keseng BJP bat laingut naka AAP, ki bela syak bek seng hadian bakajing syak that hai ki katu kat ni kitanat pathai kubor, hiki kam dawa pisa jongki. Unang pathai kubor jongka BJP ke Delhi u Praveen Shankar Kapoor, ula yathu bakaseng kelabe ya saungut ki kaunselor bat arngut ki nong yalam, ki budai ki tengah jongki ni ki kaunselor. Hadian bikila yo i ya ki video jongki, kani keseng kan satok kit iki jingkeno namar ngim la sya ya kum kini kikam kila sya be sendan naka seng ula yathu. Ansale ya ke badan kam persya yu kaunselor ke BJP na Kondli u Atul Kumar Gupta ke kaunselor ke Manggol Puri bat ke Radha Devi bat u tengah jongka u Raju Rana ke kaunselor na Timarpur bat Amarlata Sangwan bat ke kaunselor na Trilok Puri ke Saroj Singh bat u tengah jongka u Sher Singh. Kilaingut ki kaunselor ka AAP bat usong kenor ka Nirela Zone u Ram Narayan Bhardwaj, u kaunselor ke Sangam Park u Rinku Mathur, ke kaunselor ke Nimri Colony, ke Nitu Azad bat u tengah jongka u Abhishek Azad kila syak be na keseng. Uwe unong yalam ke AAP, Durgesh Pathak ulayathu bakaseng kam aili yakni ka kam bamsap. Bahaki video jong kitanat pathai kubor la yoi bagi kaunselor kila dawa hapde arpau tingka lai paulak naka benta ka kam kontrak penyeng kali bat kiwe ki kam. Kitengah jong ki kaunselor ru kila syak keno bagi dawa pisa. U presiden jong ka kongres jong ka Delhi u Anil Chaudhry ula dawa badai bentok kit yakni ke jingja badai ben IT sya ke CBI. Ki kam dawa pisa jubor haki MCD ki dei kimat ki bakrau haki balai benai mensua. Baka CBI kala kem ya kaunselor ke AAP halor ki kam bam tingka baka BJP ru kala sospon ya laingut ki kaunselor haus nambala la halor ki jingsha keno bam sap.